En de nome del Bab, e del Fiel, e del Spirito. Jesus, il bien pastor, ad auvi sia veta per nos, sia carezia, saigi cum vos. O sen questa sonja messa, sa regurdai-nos en special da nies defunct, Jacken, Platzi, Benzin. Il Signor regali a tus defunts, il ruaus perpeten. Tores, cars frats, messafons e giufens, in cordial benveni. Da novamain, veninus l'Evangeli da questa dumengia, confrontai con in maleg, la quarta dumengia del temps pascal. In maleg entras il qual Jesus vul musa, c'hai montada quel ha per nos. Jesus, il bien pastor. Oz, mette la baselgia, duas causas el centro da nostra celebrazione. Sempre, Jesus ai nies pastor che dat visia veta per nos. Ord vesta all'esperienza da paces ai il soffrì da Jesus per nos già se complenius. Jesus asco pastor tarmes da Dio dau visia veta pils carcions. El ha victorisau la mort ed ai daventaus il pastor della veta per nos e per nos abaselgia. Sco secund la dumengia del bien pastor che nos festiva in Oz ai el medesimo moment il di d'orazione mondiale per clamades spirituales. Mentre battegiau ai in pastor benediu di Karl Rahner, in teolog. Mentre battegiau ai in pastor benediu. La Baselgia riprende l'Evangeli della quarta dumengia pascale per invitarnos da rogar che Dio permetti entras Christus annus pastors e pastoras che fan ufficialmente ni volontariamente lur clamada di profezio. Kyrie, nos steines in pais. Nies desideri per veta, nossos desdeches, nossa culpa e nossas súplicas, portai nos avon il Signor, sco preparazione per questa sonja messa, e rogai-nos con il acclamazione del Kyrie per perdon. Senhor Jesus Christus, scoin pastor, moças asias norsas, Ashia, moças ti anus la drecha via.
Christus, scoin pastor aquitau per sia montanera, ascia asti quitau per mingin da nus. Senhor, scoin pastor en conosca las nursas en sia montanera, ascia en conoscas era ti nus con nossas vermetias e nossas flaivletias. Il bien abundaivel Dio prendi pucau da nus, el prendi da nus tut quai che disturba la paz, la veta e la comunonza, el relaxi a nos pucaus e maini nus tier in a veta reusida. Amen. Lain ura. Misericordaivel Dio, adina asti susteniunus con ils duns dat ius perd, en tia fidaiveladad semus asti anus. Dai anus cuminonsas cristianas que viven plain fiuc e plage. Fai ellos tier fontaunas da veta fraterna, e resveglia en ellos adina puspai carceuns juvens, cul javish da se dedica a ti et al Evangeli. Regala quels ken clamai forza e grazia da simbunte con fiuc al surveis del regenavel da Dio. Fai na nossa Pleiv e nossas famílias tier infricciaivel fundament da clamadas, e benedeja lur sforzo da descobrir vias da cardienza. Regala a quels que laburan l'educazione ed instruzione, ils dons della sapienza e distinzione, ed a quels que ti clomas posti surtut la grandezia da tia misericordaivela carezia sclari. Persuender, rugai nos, entras Jesus Christus, nies bien pastor. Amen. Leczione dels Fats dels Apostels. Let's dies a Pieder, pleins del Spirit Sumvitg. Vus manaders del Pievel e vus vils. Se nos venin interrogai ots per voi ad ina buona ovra vid in malzeun,
Tras ce quel sa divenius me da gaus, che duais vos tots de entir pievel d'Israel saver. In nom de Jesus Christus de Nazareth, que vos vois crucificau, e que Deus ha levantau dels morts. Tras el stat quoium seuns avon vos. El ha il crap que vos beghidiaders vois rufidau, mo coi daventaus el crap de cruna. Et tras bo in autor dat de spindramen. Perciò io bo dau als cristians in autor nom sotto il ciel, tras al qual ne se voin flash spindramen. Pleiv de la sontga scriptura. E grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il segno cum vos. Ord il Evangeli tenor Son John. Das iu temps a Jesus adeg, eu sun il bien pastor. Il bien pastor dat sia veta per las norsas. Il chante dendon, cai bo pastor e possessor de las norsas, banduna la montanera e fui, cura che vesa il luf avenient. Ed il luf scarpa e spatteccia las norsas. Eu son il bien pastor, eu en conosces las mias, e las mias en conoscen mai. Sco il bab en conosce mai, e eu en conosce il bab, e eu dun mia veta per las norsas. Eu hai outras norsas ca in bo ord questa zona, era per quelles sto eu essa menada, et ellas venian a tedla mia vus, lu vegn ai ad esser mo ina montanera et in pastor. Per quai motiv carezza il bab mai, per quai che eu dun mia veta, mo tornal a prender ella. Negin pren ella da mai, mo bain da libera volontà dun eu ella. Eu ai pussonsa da fa ella, e eu ai pussonsa da tornar a prender ella. Quai ai il camont che eu ai recier da mio bab. Evangeli da nia segna Jesus Christus. Să știți. Care sorës,
cars frars, messafons e giufens en Christus. Oz è la dumengia del bien pastor. Eu saibo cheio spiritual sunt vengons da per degasur da quai tema del bien pastor. Us che nus vivin a un cadina in il temps di una pandemia globale avon in crisa. Mo tonaton per sentirnos quai plait da Jesus sur del bien pastor a moda liberonta. Autor kin fumel bain pagau, che magari bo grond interesse dallas nuances, e cafés che sefa o la porla, cui luf ve e con il prigel, aisel per da sia responsabilitat viers ils confidai a Diel. Il bien pastor che Jesus maneggia lavora, bo ord interesse privat ni ord interesse da pinges gruppes. El s'engascia per quai quel ha un cor per las nurses, per lur bassens e per lur bainesa. La qualitat din bien pastor se mosa leu, nua quel vol qu'ils confidai a Diel san crescer e madira. Le nua quel san viver sper e con altres nurses, nu aquels anfluen spazi, vivonta e surmeg. Nies temps basegna, ge umens e dunnes con qualitat din bien pastor, che lavuren ed agescen con persuasion, interesse, carezia e premura. Tals cresceuns dat ai, lur vus vegn dendon savens sur udida, e drova clamada per sefa udi. Era la tema della baselgia a da sbatter oz cum bia gravezies, vai nus tonaton ina regesia da scatsis spirituals, scoera dunnes ed umens, che nus asciain sesha semusa. Il quitau per las clamadas della baselgia ai, pensum, dell'entira Pleiv. Spirituals e claustrals venien, ord las Pleiv, ord de nossas famílias. Per esser queu per las Pleivs, per esser queu per ils carchauns. Els roden dendon bo directamain da ciel. Malgrad tot, s'estentassa vai nus bo fa clamades. Nos oraziun per clamades ai bo compensaziun per in fa e demena ella ai il fundament. Cars presents, propi ai si in realtat che nus vain bo avunta pasturs en nossa patria. Je veramain. Fusas vus surstai da vese in di in aduna che fa messa sin nie saltar queu. Cei mana Jesus, eu sento il bugen la risposta, forse suenter la messa, suenter in perdis forsa. Eu personal mein bo. Eu spero che eu savessi luvrar bien insieme con tutte le donne che lavorano in uffici della baselgia, sco per esempio diaconessa, plebonessa, uvest, forsa, ascia, ed ascia vinavon. Personalmente savessi accettare e chasseggiare la clamata sacerdotale delle donne, dentro tutte sud condizioni determinadas. Je, il ai drech che tals temas ni da mondes provocons in tec,
ein aunc bo bain defini e nossa baselgia. E per quai ston ils suandons mainis veni mi dai e forsa renovai in futur. Oțil di, duaien jobs, ocasiuns exclamadas, bo separa ed una. Scadin. E scadina sa emprender e practica chai quel ni ella ul. Scrinari, pur, miedi, ciruns, ingegner, plevon e plevonesca, ed ascia vinavon. Ni d'una scadina clamada pretenda che la dreccia scolazione e formazione. Questo è il fondamento. Cioè qualificazione trova hai per la clamada sacerdotale e la baselgia cattolica o zildi. Scoi nus vain ges udiu e l'Evangeli da Jesus. Hai il javish da esser in bien pastur, scoi Jesus l'emprema. E la più importante premessa. Esser sacim che agescia con plage, interesse, carezia e premura. La seconda, la Baselgia Cattolica risalva tocan ozildi il sacerdocio a tals cain proms da dedica l'intera vita a Jesus e sui Evangeli. Il ai boina da monda surda cons percien. Saidi spiritual per l'intera vita. Tuts traicien si son da ciun dis con 24 ures. Sud quai aspet s'accentain les damondes non sligiades per tu cont leg e celibat. Dadina vart munta il celibat, bo sembla main il desister da famiglia, leg e sexualitat, mobain, il ai la prompta dat, d'altra vart da seda se sex, del tutta fac il surveg della baselgia per Jesus e siu Evangeli. Nus avaien bo virtute in nossa vita, ai clar. Nus estuain un fri sacai, se nus vain persuender en sacai tut special. Quel cai sedexius da veni, per exempel, miedi, profida ballapai in artist. Dues esser prons da desister dils avantats e del clec che bia autras platzes exclamadas porschen. Nos sacrificis ein il prezi per nossa clamada elegida. Quaike nus vain un friusi, ignorau, ni muncentau, quai ai il prezi per nossa professione eligiata. La legge, la famiglia, la sexualità, il safons, ed ascia vinavon, quai tut ai adina bien. Quai tal dendon cai sed excedius da regala sentira veta a Jesus e sui Evangeli, dues esser proms da paga per suenter. Il prezi per esser spirituale la Baselgia Cattolica ai, da esser sco Jesus e da l'intera veta per tutti. Adagio, ai costa, il ai bo in assembla via, quai sa eu attesta cum mi ascina veta. Cars presens, sentinus oțildi bia discursiuns da montes, ils problems actual en nossas baselgias, ils problems con las clamadas, venian mai propi schlegiai endreg tio tier plevons meridai. Na.
Il ai bo in javish, semplamente in javish, da fa chai che eu vi, e d'ignorar levamain les qualitats din bien pastor, les qualitats que Jesus javisha e caracterisesha in Evangeli, in sia asnaveta. Se la legge saves sleggiar tutti i problemi, lu saves il mondo d'exister senza problemi. Sco nu savaien dendo ai quai bu ascia. Per quai due tenor miu maini, scadin, si bain scoduna, con in studi sufficient in filosofia e teologia. Save veni ordinaus sco sacerdot. Eu mo special e rogel per in seminari da spirituals, no che dunas giufens ed umens giufens venien scolai per esser sco Jesus, il bien pastor. Lein ruga oz specialmein, detti umens e dunas cain proms e promptes da se metter el surveix da Dio. E l'ura ch'els fecien quai cun plager, engagi, complain e cun in sils sens da nies temps. Lodau sa Jesus Christus. Nus confessain la cardienza. Eu creiel enden in Dio, Bab tut pussent, scafider del cielo e della tiara, ed enden siusulet son fel, nia Signor Jesus Christus, il quale rechat del son sper, nascius da Maria pujala, a intirau sud Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, morts e satraus, eus enden sufians, il tiersti levausi da mort en veta, eus a ciel, cessa davar drecha da Dio baptut pussent, denunder che el vegna veni ad erscha sur vivs e morts, eu craiel enden in son sper, in a songia cattolica baselgia, cum in onsa dil sons, remission dils pucaus, levada della car, en la veta perpetua. Amen. Supplicas. Jesus Christus, ti ais il bien pastur dil pievel cartent, plain fidon sa purtainus tiertai il squitaus e la supplicas della baselgia e del mund. Neus rogaim per tot quels que practiqueschen in offici spiritual, ni che suonden toi a modo speciala, che stetien fideuvel se luch clamada a sogien en planida carezia per toi a pels cristians. Jesus tibium pastur. Nus rogaim tai, exauda nus. Neus rogaim per clamada spiritualas e religiosas, pels juvenils canda se decider per in mistregn, qu'els toitlien es in toi ed elegien in acclamada che fa pleger dels. Jesus tibium pastur. Nus rogaim tai, exauda nus. Nus rogaim per nossas famílias e per nossa Pleiv, qu'els sogien in bien fundament sil qual clamada spirituala san crescer e prosperar. Jesus tibium pastur. Nus rogaim tai, exauda nus. Nus rogaim per tot quels qu'in trompai de la baselgia e da in salontanai. Lai senti els tua viginanza, malgrat tots els confins de la baselgia. Jesus tibium pastur. Nus rogaim tai, exauda nus.
Nus rogaim per nos morts, che ti meine selzi la pastira della vita perpetua. Jesus ti bien pastur. Nus rugaintai, exaude nus. Ti, Signor, eis venius perché nus agian la vita in abbondanza, persuende e graziainus a ti e glorificaitai, usa ed in tutta perpetuità. Urai sores e frars, che mi hai vos ofrenda, da vendi plasciai a Dio, il Bab, tut pussent. Lai ura. Bab celestial, fais tempo dell'orazione e dell'unfrenda del pievel che urinau. Manteni quels che ti esclamau el surveis da pastur per tia baselgia, fidaivels a lur clamada, ed augmenta lur diember. Christus, nies bien pastur e nos apporta, dedi a nos tus cardienza profunda e gronda carezia che nos podaien suanta el en tut nies fa e demena, el che viva contai da perpeten en perpeten. Il Signore cum vos, alzai ils cors, la ingrazia al Signor nies Dio. Nus vain veramain ragiun d'engrazia a ti, Signor, oz ed adina, per sei Christus tiu fel, ai venius tiermus, e semusus sco bien pastur, del pievel cartent. El maina nus sin senta se gira, ed en pastiras plainas da iarva. El ai adina cun nus, quai ai nies confiert e nos aventira. Spironta ventira ed amor nos accompagnan tras nos sentira veta. Nus stuain botte me, damai che tias dau annus in tal pastur, per quai veninus con l'allegria e la casa del Signor, per ora, luda ed ingrazia. Nus unen con tutti ils beai e spindrai del ciel e della tiara, e cantai plain allegria il trais ga sanctus.
Dio da carizia, tai festivai nus en questura, tias fac tut per nus, eccendos vinavon tiu maun medagond sur nus. Accepta us quest duns e sanctificia quels duns entras tiu son spert, regala els pushpai annus scom il cier ed il saung da tiu fel Jesus Christus. Perciai e la noche de la decisiun steva il amiets ses gifanals, apriu il pão, engraciau a ti, rut il pão, e pursiu quel alces culs plait, prendai e maliai tuts da quel, quai ai mio cier, che vegn da vos vi per vos. Medema main, ail suenda la China, priu il calice en ses mãos, a engraciau e purgiu il calice a ses jufanals, gent. Prendai e buai tuts or daquel, quai ai il calice de la nuova e perpetua naligia, mio sau, che vegn spons per vos e per tuts en remission dils pucaus. Fagiai quai in memoria da mai. Misteri da cardienza. E confessai in te levada, in token